muguwe neza ubu n'ubutumwa bwiza bufise aho bwanowe kandi bufise n'umugambi wo kugira ngo abahungu n'abakobwa abagabo n'abagore abatama n'abatamakazi bari hano batunganywe Yesu nagaruka azosanga twese dusa nawe izina ry'Imana habitubahiro. Rero tumaze kwiga ibikomeye haba mu ndirimbo haba ni mu byigisho buri wese aramaze gufashwa niba atari wasamaye. Rero tugiye kuganira mu ijambo ry'Imana mbere yuko tuvuga umutwe w'icyigisho reka dusenge. Turabishimiye data mw'ijuru kuba waturinze ukatuzigama aya masaha izuba riko riraka akayaga ni keza waduhaye intore umutekano impande zose bikerekana ko turi kumwe nawe n'ababitubahiro. Duharire ibigabitanye byacu maze aya masaha ubane natwe ubane na buri mutima we wose waze hano buri wese uzi ahagwaye umuvure abari hano bose ubarinde gusamara buri wese muhe gushingura aya materaniro yawe aganzwe n'umwuka wawe wera uze kuvana kuzirizwe nawe tubyamaze mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Niko ndabumva. Muvuge amen kuko amen ni nziza n'amareka barayisubiramo. Icyo gitumye turi hano buri wese bakwiye kuba nezerewe ko n'umunsi w'umunezero. Indirimbo zivuga uno munsi zirerekana ko umunsi w'umunezero niyo mpamvu abantu basaba kuba nabo banezerewe. Yesu ashimwe kandi. Tugiye kuganirira hamwe namwe ijambo ry'Imana ryano masaha ritubwira ngo Icahozeho Nico Kizongera Kibeho. Ni ijambo ritubwira gute? Mwene datari hagufi hano Obedi aragisomera mu gitabo c'umusiguzi igice cya 19 imbere dukora nta bitasha biriho ahubwo n'ibyahozeho. Hasigaye turabona utugingo tugiye kuganirira hamwe namwe amanze gusoma umurongo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umusiguzi rimwe icyenda handitse ati Icahozeho Nico Kizobaho. Kandi cyakozwe nicyo kizokorwa. Kandi nta kintu gishasha kiriho munsi y'izuba. Yesu ashimwe. Icahozeho Nico kizogeza gute? Ngo nake hari ibintu bishasha. Nta gishasha munsi y'izuba. Iyi si nta gishasha birazana. Muri yanye n'izi nyubako zose mubona zihari zose zizahozeho. None gasate muye basi ko y'abantu bubaka buri wese n'umutima wamaze kumuvamo mu ntara y'ubaka sindaronka amahoro. Gasate muye niziji no munsi. Kina kuze mbona utuzi twa kera kubwati kubatse gasate muye. Kera gose abantu bagenda bahinyuriramo. Amabo mu bakimeri kandi neri yakanga kubakwa nano wacinya kugenda bite. Nyinshi gose. Nta gishasha kihari. Niyo abafundi adamu n'abatanguye gushona. Umwambaro wa Eliyaniswe n'Imana umaze kumuvako ntumva ko yatandukanije ibiri ibanga. Nujya umufundi. Rero nta gishasha biriyo muri iyo si ibintu byose tugenda tugira mu kirenge mu byagenze ute. Mu byagenze ute. Mute murasubiraho n'ubwo turi kumwe nawe Yesu ashimwe. Ni kuvuga ngo abantu bagenda bashira ikirenge mu cyagenze ute. Mu cyahozeho nta gishasha gihari. None mwe ndibona ko inzu zubakishijwe n'amatafari aturiye. None biti no munsi kumuna umabiri wubakishije iki? None uruwanyi washijaga kaburimbo ngo haje amajambere. Inzu zambere bazubakisha aho kaburimbo itangura 11 rizi no munsi ashinya kigana hafi y'ibihumbi 6 abantu ngo ni bishasha n'ibyahoze nta bishasha bihari. Buriya ibintu byose tunyuramo n'ibyahozeho. N'ubu butumwa rero bwanyeho kandi ni kuvuga ngo bwongera kubaho bwarahozeho hari impamvu bwongera kugaruka. Rero tugiye kuganirira hamwe muri kino kigwa kitubwira ngo Icahozeho Nico Kizongera kubaho. Turashyiramo utuntu tubiri. Ingingo ya mbere yo kuvuga ngo umuzo wa Yohana nawe turawiga neza. Akandi ka kabiri turaza kwigana ko umuzo wa Yohana uzongera wisubiremo. Yesu ashimwe cyane. Iyo tuvuze mu muzo wa Yohana rero Yohana
yaje kubera iki abantu bakakumanza kwiyumvira dusoma ngo Yohana ngo yaraje kubera iki yaje iyo dusomye mu gitabo cya Maraki ari amajambo bareka muri Maraki ari umurongo wa 4 aya ku murongo wa 4 ageze ku murongo w'indwi hari impamvu yaje ewe karisomera abantu murakoze tusome mu izina rya Yesu Maraki 2 kubera kuri kane haranditse ngo niho muzomenyera ko ari jewe nabarungikiye kubwirizwa sawa kugira ngo isezerano nasezeranye na Lewi sagumeko kugira ngo isezerano na Lewi gukomeza niko baranyerera bagize yego isezerano nasezeranye nawe ryari ry'ubugingo n'amahoro sawa narimuhaye ngwanyabahe maze aranyubaha sawa ayigishwa agashitsi n'izina ryanje sawa icyagezwe cy'ukuri cyabo mu kanwa kiwe ni kuvuga ngo Balewi no barabantu kugira ngo icyagezwe cy'ukuri kibe mu kanwa kabo kandi mu minwa yiwe ntabigoramye ibyahumvikanye abo bantu bumva Balewi nibo bitwa abagorozi kugira ngo ibigoramye byose babigorore mu kanwa kabo nta bigoramye byaboneka gukomeza imbere yagendanye nanje mu mahoro n'ubugororotsi yahindura benshi bakareka ibigabitanyo sawa kuko akanwa k'umuherezi gakwiriye kuzigama ubwenge kuko akanwa k'umuherezi gakwiye kuzigama ubwenge kandi mu kanwa kiwe niho bakwiriye kubariza ibyagezwe kuko ariwe intumwa y'uhoraho n'ingabo Yesu ashimwe ngo mu kanwa k'abaherezi niho habarizwa iki kuko bari iki ngo bari iki abaherezi bari intumwa Yesu ashimwe abafise Bibiliya mutuzingure tugiye guserangura Bibiliya turayiga ni ikibazo gikomeye cyane kuba ufise Bibiliya ukaba umaze Bibiliya yose utayisoma hanyuma ni kwisi watunga uyisome ujya n'ufu muyidandaza muzingure Bibiliya yenda babagije musubiramo namwe ibyo mwasomye abagorozi bakunda gusoma iyo ni imikiranga abagorozi ugeze ku murongo wa kangahe umurongo w'indwi urakoze rero Imana yari yaracaguye Abalewi kugira ngo baze bagorora bigisha ibyo Imana yavuze mu kanwa kabo niho habarizwa amategeko y'Imana ibyagezwe byayo nibo bari bashinzwe kwigisha Isirayeli n'isi yose muri rusange abo nibo bari bahagaze mu mwanya w'Imana nibo bari intumwa kugira ngo bashobore gukwiza ubutumwa bw'isi yose izina ry'Imana habe icyubahiro ubwo ndi ku muzi wa Yohana kubera iki Yohana yaje habanje kuba iki ni kuvuga ngo zingura muri Ezekiyeli 2 uhere ku murongo wa 23 mwumva impamvu Yohana yabwiwe kwaza kandi hari abandi bantu bari bararobanura kugira ngo bigishe iby'Imana yavuze ngaho soma hera ku murongo wa 23 Ezekiyeli 2 umurongo wa 23 aranditse ngo umuyaga tuwarahuriza ko itumwana w'umuntu icyo gihugu kibwire sawa ati igihugu kidatunganye kitazaba imvura ku mubisi w'uburake sawa abaganwa baho bagiriye inama y'ubugarariji hagati muri bo cyane nk'uko intambwe itabagura icyo imize bacocomeye abantu banje ubutunzi n'iby'igiciro bapfakaje benshi hagati muri bo sawa abaherezi baho bishe ibyagezwe byanje ku manyama manzi ugeze gaho Yesu ashimwe twumvise ngo abaherezi nibo bari bakwiye kwigisha iki ibyagezwe Yesu ashimwe ngo abaherezi bari bakwiye kwigisha iki muze murasubira mu nyine ni kuvuga ngo hano birahindutse abari bagejwe kubyigisha Bibiliya ko bagize nde babwishe kuki manyama komeza imbere baziruye ibyera byanjye ntibashize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitari byera sawa cyangwa ngo bamenyeshe abantu uko bakwiriye gutandukanya ibihumanye n'ibidahumanye sawa kandi n'amasabato yanjye barayirengagije komeza nuko sigaye nyengeretse muri bo Yesu ashimwe ni kuvuga ngo abaherezi bari barahawe kwigisha ibyagezwe no kugorora kugira ngo abantu babe batunganye batangura kwica ibyagezwe ku manyama ntibashiraho itandukano hagati y'ibyera n'ibitari byera kandi n'isabato barayirengagiza ibihumanye n'ibidahumanye ntibabitandukaniriza abantu Yesu ashimwe muribuka ko mu gitabo cy'Abalewi 11 handitse ngo ibizira n'ibitazira Imana yari yarabwiye Abisirayeli bakwiye kumenya ibiribwa n'ibidakwiye kuribwa ntabwo ari umugambi w'Imana ko abantu bose bajya byose Yesu ashimwe kuko mu miriye habamo urubanza
vyanditse muri Yesaya 36 umurongo wa 17 handitse ko abantu bigishije abantu kurya ingurube bakabigisha kugipanya abo bose bazocirwa kwiteka. Ni ikibazo gikomeye cyane gusanga muri pasitoro uri mwarimu ugatunga n'ingurube. Bisashije ni kuvuga ngo wowe ni ujyaje kwigisha ubutumwa none niho habarizwa ingurube. Abasoma igitabo cy'intambara ikomeye yanditse ngo mu gihe cy'Isirayeli ngo Isirayeli yaraguye ngo ku buryo ngo Abisirayeli ngo bagenda ngo bagafata ngo bakagura ingurube bakazitungira mu banyamahanga. Ariyo mpamvu mu gihe Yesu yagendagenda ari kwigisha ngo yaciye ahantu hari umuntu arwaye ibidayimoni ngo maze ngo abadayimoni bamurimo ngo barataka ati n'utwice w'igihe cyacu ntikiragera ngo ahubwo duhinge muri ziriya ngurube ngo Yesu bahingira mu ngurube ngo icyo yarakoze ngo kwari kugira ngo ahonye ngo ziriya ngurube zagiye n'ibyo bidayimoni ngo zari iz'Abayuda. Yesu ashimwe ngo zahombye byose zigwa mu kiyaga. Abayuda ngo yabaye cyabaye kimwe mu nama bagize cyo ati uyu muntu ahometse ubutunzi bw'akabiri we ntibashyize mu birego kurumva nticyari gufatika ngo kwari kugira ngo Imana ibereke ko idakunda ku bwoko bwayo bunyuranya n'ibyo babwiye. Yesu ashimwe cyane. Rero ntibaje yitandukanira hagati y'ibyera n'ibitari byera kandi ntibatandukaniriza abantu ati ibi biraribwa n'ibindi bigenze gute ntibiribwa. Ega abantu ujya wumva ngo yango byose ngo byarahumana ngo ni kurya byose nyine yo bya byose uwo jya byose bagira umusegetera ibihugu biri kutoyiga ibihugu kuvuga ngo ko byose biribwa kutayijya ibyo biribwa byose abantu bakajya kuzagura imboga kandi ibyatsi biri ngaha ahubwo hari ibiribwa bitagenze butaribwa ngo munda kuyagize gicayigenze uto uriye ntabwo abantu imirongo yose abantu bafundikanya n'ingorane y'umurongo muri Yesaya 65 were ku murongo wa mbere kugeza ku murongo muzokurikeza ku murongo hafi y'umunani handitse ngo abantu bagira ingurube mu nkono zabo hakabamo n'isosi y'ibiziga abamasengesho yabo ni kumwotsi sinzire kwa rutabi awuzi uri kuragira ingurube hanyuma ngo yishashimwe kandi handitse muri Yesaya ngo abantu bakunda guhagarara kwabo bakava ngo barejejwe ya injya zifise urubanza. Reka abantu bakagenda muri Matayo 15 bakavuga ngo Yesu yavuze ngo zinjira mu nda wese icyo gihumanya umuntu none niba afite muhumanye kuba kimurondora umuti w'ijano kandi wabaho mwahumanya gute kandi bijya mu nda bidahumanya umuntu ngo bampaye isumbu ne bari guhaye gute kandi bijya mu nda bidahumanya umuntu hariya mwese tukumaririmba Yesu ashimwe none bamwe baguhaye ijano kandi bijya mu nda bitagenze gute abantu badafundikanye bitari byo muzose bakorera ku murongo wa mbere handitse ngo Yesu ntabwo yavuze kijya ngo abayita bari baravuze ko uriye intoki zawe zitakaraje kuzigere hano kuko nguvuye mugiye mu gisagara gutembera ukava mu masoko n'amukanije n'abantu wasaza ukara mu bindi 12 nawe nyine zifite igihe ukageze hano abayinga rero babona intumwa za Yesu zikaraje ku maboko zazego ziririga agatsima ati abantu bari batagenze uto badakaraje nawe ngo bavuze ngo bashaka ingurube umva umurongo bisa kumbe yagiye kica 15 handitse ngo kurisha intoki zidakaraje zidumanya umuntu. Yesu ashimwe nawe komeza wa murongo komeza ihute y'ijya mbere murongo wa 27 handitse ngo abaganwa babo bameze nk'amabingira atabagura icyo bize babisha amaraso bakamenya abantu sawa ngo birondere inyungu nta kindi cyari gisigaye ko kugira ngo birondere inyungu gusa ibyageze babitaye ngo kwamaze kuguta hasigaye abarondera inyungu gusa komeza imbere n'abakamenyi babo babahoneshereje ingwa bereka ubusa baragura ibinyoma batuko niko umwami waragize nawe ataco yavuze. Yesu ashimwe ngo barondeye abantu baza baravugishirizwa bavuga ibinyoma ariko Imana itegeze igirana ibatuma. Reka dukomeze imbere ngo hakugira kuri bya byageze ngo batanguye bashinga ibindi. Yesaya 10 umurongo wa 1 ugeze ku murongo wa 2 umurongo wa mbere handitse ngo bazabibara abashinga ibyagezwe bitabereye cyane n'abanditsi bandika ibigoramye
kugira ngo banzure abakene ngo ntibacire imanza bagakura urubanza ku bagorwa no mu bantu banje bagasahura abapfakazi bakanyaga n'imfubyi. Yesu ashimwe. Abanditsi bari basaba kwandika imizingo mwumva bari basigaye bandika imeze neza, bandika ibigizere ibigoramye kugira ngo bagirende abafise bira mwumvise ngo bagirane kugira ngo bajye abagizere abagowe bashinga ibyageze bitagizere bitabereye bazana amakanuni n'ibindi kugira ngo abantu bagiye kwidini rishingiye ku vyumviro byabo. Nibyo byanditse muri Matayo 15:1 muzakurikirana. Ikindi ngo bace barondera abavugishwa abaza barabaronderera indya. Soma iyi gitabo cya Mika 3:5. Ukagera abavugishwa bavugishwa amajambo yo kugira ngo abantu bakire kubera ngo bari bamaze guta umurongo basigaye barondera abavugishwa baza baravugishwa kugira ngo baronke byinshi. Komeza Mika 3:5. Araritswe ati kugira abavugishwa bazimiza abantu banje ntabwo bari barabo kuyobora abantu bari basigaye barabo kuzimiza. Barasemerera bati n'amahoro iyo bagize icyo bavugunira. Barasemerera ngo n'amahoro bagize icyo bavugunira. Ariko utagize icyo ushyira mu kanwa kabo icyo gihe itabose icubahereza baca bakurwanya. Ibi ni byo baravuga kuri bo. Umugeze ngaho Yesu ashimwe. Barondera bavugishwa ariko bavugishwa kugira ngo baronke icyo bagirana. Kubugunyira no kurya ibintu bitandukanye, kurya no gupfasoni, kubugunyira uri kurya ibyo kwawe. Iyo uvuze ngo umuntu akubwiye ngo ndabona ngo uriko uravugunyira uwo byifatamo neza, ariko aravuga ati ndabona uriko urafungura apeti mugamaze ngo ndabona uriko uravugunyira nawe woco wiyumvira ko ubwira iri jambo. Rero abantu kubera bagira itari ryabo Imana yabonye bariko bageze uko baravugunyira. Yesu ashimwe. Yeremiya aravuga ngo bakoze umutego. Bakoze iki? Umutego kugira ngo baronke ibyo barya. Yeremiya 5:23. Ubwo turi ku munsi wa Yohana impamvu Yohana yaraje. Yeremiya 5:26 handitseho kuko mu bantu biwe habonekamo abantu b'abanyakibi. Mu bantu biwe habonetsemo abantu b'abanyakibi. Baratega nk'uko abatezi b'inyoni batega, batega umutego bagafata abantu. Abantu bateze inyoni muduzire hejuru turi abantu bateze inyoni. Nk'uko igisamba cyo kuzuzwa izo nyoni. Manda bateze inyoni muduzire. Nabyo narigeze kuzitega. Ndabona bari Yesu baki. Yesu ashimwe. Mu bantu bateze inyoni utwo kudubishira nayo. Mudushyira imbere y'umutego n'inyuma y'iki kugira ngo ikije kurya kibanza k'igihe imbere atangorane n'icyagohoziye ku biri hariya yongere ku mutego. None rero bari basigaye barateze ku gutega. Rero ngira ngo abantu mwakurikiye amateka mwasanze Yesu abagumbu bari kubacuruza mu rusengero bacuruza ibimazi. Bari basanzwe bafise ibimazi, bafise ibitungwa byabo babitse. Uwazana ikimazi bakakira akanumega nikimeze neza nk'uko babyifuza bashaka kugira ngo kitwa gasembwa bagashaka kuragira uza kugurira kirizi wabo. Ubwo bucuruzi bumeze nk'ubwo wari umutego bari bateze ariko bakataza kuki. Abantu bari baragize ingorane ukazana ikimazi ukimaranye bizwi bitemberana ugiye Yerusalemu washikayo ngo uhikinda gasembwa ngo urabona nkaka konyine bakaye ngo kimana nikengera kugira ngo ucubashorera komeze imbere mwumve. Nk'uko icyo gisamba cyo kuzuzwa inyoni niko amazu yabo yuzuyemo ibigongano. Niko amazu yabo yuzuyemo ibigongano. Nicyo cyatumye bacika abahambaye bakaba abatunzi. Yego. Bacitse ibisebe barayagayaga. Bacitse abatunzi cyane barayagayaga. Bakora ibibi by'akanezarugero. Sawa. Ntibamura n'imfubyi mu manza uzibone kururanirwa kandi urubanza rwabo ntibaruca. Mugeze ngaho Yesu ashimwe cyane. Abakunda gusoma mu gitabo cy'umusoro byagezwe Imana iratanga ibigira 10 n'amashikanwa. Yari yaravuze ko ibigira 10 n'amashikanwa bicamo imigabane ibiri, imwe bigafasha imfubyi ibindi bigafasha abarewi. Hakabamo n'ijabukira hakabamo kandi n'ingenzi. Ntibyari bigisabwa yuko abantu baronka ahubwo byose babigushanize byose ari ibyo kurya birira gusa.
Yesu ashimwe cyane kugeza Imana yavuze ati murere igisigaye zingurura mu gitabo cya Yeremiya 23:4 mumve urubanza rusabwa gucirwa abantu bakora ikibi zingurura mu gitabo cya Yeremiya 23:4 handitse gute Yeremiya 23:4 handitse ngo muroge mwahungire mubihi komeza murire mwitebagaze mu minota yemwe bakizigenza mu mukoko sawa ubwo igihe cyo kubaga kwanyu gishitse rwose nzobasavya mukoroke nk'ikarabu riteye igomwe abunge ntibazobona inzira yo guhunga cyane bakizigenza mu mukoko ngo babone ingene bacika bumugeze ngaho Yesu ashimwe cyane Imana yavuze ngo ababungere ngiye kuhigura nawe nibarire baboroge nzobasaka nk'uko ikarabu rimereka hasi kandi ari matocika bivanye n'ikirere ngo se ngo Imana yahamagara Zekariya mu gitabo cyo gusoma Daniel 12:8-9 niho yamajya muri bya 10 ukuntu byagaburwa abakene bagashikirwa niho yanditse ngo Imana yahamagara Zekariya ngo yamuhamagaye abantu Imana itakigira bizera ngo ahubwo bose ari z'abaherezi zengurura Zekariya 11:3 kugeza ku 5 handitse gute Zekariya 11:3-5 haranditswe ngo umvinduru z'abungere kuko icyubahiro cyabo gititutse egome umve imigunzo y'intambwe yivuga kuko ukuberwa kwa Yorodani kononekaye kwamaze kononekara Imana yanjigize egome atiragira umukuku w'imbagwa manzi ugeze ngangatoyi Yesu ashimwe turi abantu bazi umukuku w'imbagwa cyane cyo umukuku w'imbagwa bawuzi bagize n'utu hejuru ndabona ni bateye cyane iyo bavuze ngo umukuku w'imbagwa ni inka zarobanurwa kera ishuri zigakonwa kugira ngo zibyibuhe ziberewe kuribwa gusa zitari buzane umusaruro ari wose burya ngo n'abayuda bari basigaye barakonye ari abo kuribwa gusa Imana ibwira ngo Zekariya kiragira abantu n'abimbagwa kuko bose ni ingeze abaherezi gusa ntacyo barimo fakuragira komeza imbere rero abazihanjuye nibo bazicumita abazihanjuye n'ubwo ko bazicumita bakibwira ko badacumuye ati twebwe tubariye nta cyaha kirimo n'imuzanira byose muzani wacu n'ababishoye bakavuga bati hora hashimwe kuko mbaye umutunzi ababa batigewe nibereye umutunzi kandi Imana ishimwe kandi abungere bazo nta kagongwe zibatera dubatirwa n'abantu bari kubyumvira amafaranga Yesu ashimwe hari ikindi cy'akamuna gikomeye ngo kubera iyo musomye igitabo cyo Yohana 17 handitswe ngo abaherezi nibo batorwa n'Imana ngo kubera amatora yaba murazi Imana yarobanura uwo bita Aroni Imana yavuze ngo imiryango 12 nizane inkoni 10 zingahe na zibiri zikomazina y'imiryango 12 kandi bayishira hera cyane kugira ngo mu gitondo iyitoshurika abari umuhereza wa mukuru ubwo niko Imana yakoresha amatora kuva kera hose murazi ko na Zekariya yarobanuye muri ubwo buryo ni kuvuga ngo ariko ngo barabye ngo batangura kurwanira ibiti by'amatora batangura kurwanira ibiti by'amatora ngo ubu Imana yabatoreshamo birara usomera igitabo cy'umusubizo byose kandi ya 19 mwumve ukuntu bari basigaye bakora wihute cyane kugira ngo ngerere Imana ihamagara Yohana ngaho yaranditse ati mu gihe Kristo yavuka ihanga ry'abayuda ryari rirembejwe no kuba munsi y'ubutware y'ubushobozi bw'ubutware bw'abanyamahanga sawa byari byarononewe n'imigenzo yo mu mutima sawa n'ingorane zo mu mutima sawa bari baremereye abayuda kugira uburenganzira runaka bwuzuye ariko nta kintu na kimwe kigera kibibagiza ko bari mu gahato k'abaroma sawa kandi ntibyari biboroheye kwemera ko bakumira ubushobozi bwabo ntibyari biboroheye kwemera ko bakumira ubushobozi bwabo abaroma bari barihaye ubushobozi bwo gushyiraho abaherezi bakuru
mandu ngezenga ngo baki leta ya Roma yari yihaye ubuki ubushobozi bwo gushiraho iki abaherezi bakuru karabaherezi bakuru bashiraho iki none leta ya Roma icyo gihe yashiraho baki komeza imbere kandi akenshi cyane uwo mwanya waboneshwa n'ububeshi uyo mwanya kugira ngo ubone waboneshwa n'igiki n'ububeshi icyo gikambere ukaboneshwa no gutanga ruswa ukaboneshwa no gutanga igiturire cyangwa se hakabaho kumena amaraso bitagenze nabo bagomba gutoka abanye kwavatorwa bakamwica komeza imbere igikorwa cy'ubuherezi cyashyizeho kugenda cyononekara igikorwa cy'ubuherezi cyakomeza kugenda cyononekara ariko abaherezi bakomeje ubushobozi busesuye maze bakabwifashisha kugira ngo bagere ku nyungu zabo zo kwikunda n'ubucangero sawa abanyagihugu bararushwa n'abaherezi abanyagihugu bari bamaze kurushwa n'abo baherezi batagira impuhwe ntibagira ikigongwe sawa kandi bagasorera abaroma amakori abavuna cyane sawa ibyo byateye abanyagihugu bose kwiyunga cyane ibihe byinshi habaho imigumuko ubugizi bwa nabi gusuzugura hamwe no kwanka ibyamwemu uwo mugeze ngaho abasigaye bazokomeza yashashimwe murumva ko n'amatora asanzwe yasabwe gukoreshwa n'Imana mwumva ngo bayakoresha barabaki yari leta niyo yashyiraho abaherezi bakuru kandi uwagomba gutorwa yamanza gusohora muri leta ati jewe rero mbaye ndaguha amafaranga ntihagira n'uharura amajwi uze kwibuka rino zina bakabona kenyatta aza kubona amahirwe agapfa bagahana amasumu ibyubu n'ibya kera birasangiza ibyo nibyo byatumye Imana ihamagara Yohana duzingure mu gitabo cya Maraki 3:2 urasoma na Yesaya 4:3 urasoma na Luka 3 uhereye ku murongo wa mbere asigaye twikomereza imbere haranditse ngo Maraki 3:1-2 haranditse ngo indengirano n'integuza yanjye sawa indoranyirize inzira imbere yanjye sawa kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe yegome ariyo ntumwa y'isezerano munezerwa yaraje ikoraho n'ingabo agize sawa ariko ninde azoshobora kwihanganira umunsi wo kuza kwiwe kandi ninde ashobora guhagarara ahazoserukira urakoze cyane mu gitabo cya Yesaya 4:3 usoma umurongo wonyine gusa ahasigaje icyo wihuta muri Luka 3:3 Yesaya 40 umurongo waho wa 3 haranditse ati egome ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'Uhoraho mugaragwa soma indanje y'amajambo uvuga gute ubutumwa bwiza bwo guhumuriza abantu sawa haranditswe ati ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'Uhoraho mugaragwa ni kuvuga ngo hari ijwi rigiye kuza rivugira mu bugaragwa ariko ritegura inzira y'Uhoraho musemere Imana yacu inzira y'Uhoraho mu bweranyange sawa umurongo waho aya majambo zingura muri Luka yongeye gusubirwamo Luka 3:3 nabwo kugira ngo muvyumve neza Luka 3:3 handitse gute haranditse ati ajya mu gihugu cyose giherereye kuri Yorodani yigisha abantu ukubatizwa ko kwihana no kuba Luka 3:3 Luka 3:3 sawa ajya mu gihugu cyose giherereye kuri Yorodani sawa yigisha abantu kubatizwa ko kwihana ngo bakurwe kw'ibyaha sawa nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amajambo bavugishwa n'Imana Yesaya ngo ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati mutegure inzira y'Uhoraho mugorore inziramo ziwe komeza umwonga wose uzokuzuzwa wumva ko hari ikibazo umwonga wose uzogenda ute uzokuzuzwa egome n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa ni kuvuga ngo udusozi abantu bituje bakaduga bya bindi byose twasoma bisabwa kuringanizwa abantu bose babe ku rugero rumwe komeza imbere ibigoramye bizogororoka ibyo bagoramitsi babanditsi mwumva ngo banditsi bigizere ibigoramye byose bizogenda ute
bizogoroka komeza imbere n'inzira z'ubukiro zizosenywa ibyo abantu bagiye bahereza kugira ngo baronke uburamuko nabyo bizogororwa maze abafise umubiri bose bazobona agakiza k'Imana ubwo butumwa ngo bugera ku bantu abantu batangura kubaza ibibazo soma Luka umurongo wa 10 umurongo wa 10 aranditse ati ishengero riramubaza riti none tugire gute abantu bamaze kumva ubutumwa bwiza batangura kubaza hana tugire gute ababwira gute umurongo komeza imbere umurongo wa 11 umurongo wa 11 arabishura ati ufise amapunda abiri rimwe nariye utarifise ni kuvuga ngo bya bindi bya kera byose byasabwa by'ubugira neza bwa butumwa Imana yari yarishe kuva kera bwo kugirira neza bakene bwongera kugaruka ufise amapunda abiri nahe utakizende utarifise 14 aranditse ngo n'abasoda baramubaza bati n'abasoda nabo barashikirwa batabategetse yuko barashikirwa tugire dute natwe tugire dute arabishura ati ntihagire umuntu mutangisha impongano cyangwa mwagiriza ibinyoma Yesu ashimwe ni kuvuga ngo n'ikibazo nacyo kirabyuka abategetsi ngo abo basoda mwumva ngo bari batumwe kuja gufata Yohana kuko yasa n'uwagumutse namwe kanabereke kumenga n'ubugumutse bwari bufashe icyambere Imana yarifise n'ihanga rya Isirayeli n'ubwo bari bagiye baracumura ariko yarasigaye imiryango igera kuri 2 n'igihimba umuryango wa Lewi hamwe n'uwa Yuda abo bayuda bari kumwe na Lewi n'igihimba cy'abanyamere banavuta n'abandi bakeya bari baba i Yerusalemu n'imicungararo yaho abo nibo bari bafiswe ko amasezerano yo komeza ubutumwa bwiza kandi abaherezi urumva ko barahawe ubutumwa bwo kubwiriza isi yose nibo bari intumwa y'Imana n'ubutumwa bwiza bwabarizwa kandi Zekariya umuherezi mukuru yari se wa Yohana umubatizi babona se Zakariya umuhungu wera mu Yerusalemu umuhungu nawe akagenda hehe abo bantu wumva abantu bagiye hamwe kabiri kandi Yohana yari yambaye urushato rw'ingano ntabwo yambaye impuzu zisanzwe kandi yambaye impuzu zinyuranyije n'igiherezi abakunda gusoma mu gitabo cyo kuvayo 28 handitse imyambaro y'abaherezi iyo myambaro y'abaherezi yari yaranditswe ariko Yohana indi myambaro ikagira isomo na rimwe yambara urusato rw'ibikoko ni kuvuga ngo abantu bamubwira ati ujya mu muntu gusara batubaye turi abasirikare mufatara umuntu yigumuye ku butegetsi yasatira ishengero ajyana abantu umwonga kandi usigaye Yerusalemu ngo abasirikare bagezeyo aho gukora ibyo babwiwe nabo bafata n'ubutumwa batangura kubaza Yesu ashimwe abantu bagiye ibyo bagiye ibyo bagiye gukora nibyo bariko barakora kuvuga ati rero wowe vaho imbere uri kurigisha igisubizo ari Yerusalemu ngo bigishirize ngo batangura kubaza ibibazo Yesu ashimwe abaherezi nabo baraza murazi igice cya Yohana igice cya mbere nabo baraza n'abafarisayo ngo baza ngo bambaye impuzu kugira ngo abantu bose batinye ngo bari icyubahiro imbere hari abategetsi ngo baza imbere ya Yohana ngo nta no kumuramutsa ahubwo ngo bamubaza ikibazo ngo urinde niko byanditse mu Bibiliya uri burya niba baramaze bati wewe uza kwigisha mu bugaragwa abantu twebwe ariko twahawe ubutumwa bwo kwigishiriza mu rusengero wewe urinde nawe ngo abishyura n'ubwenge burebure ngo asa n'uwatwengeye mu kiriyo atahubwo ahondi ntimurahasoma nimwe mu biti imizingo subira muri iyi cyandiko niho ntanuwe ndizwi cy'usubira hehe kwari kubakosora kisomira muri Yesaya nta muntu mwumvise azosubira mu bugaragwa none ko mu mbonye uri kumva ibiki ngo ninde Yesu ashimwe turiko turaja ati none wowe umwigishwa n'Imana uri kirisita zisindiwe urinde ndizwi cy'usubira mu bugaragwa muri mwebwe ari gisebe ari uhagaze mu kazi abantu batanga kwera gusa kandi Yesu ngo ari muri bo ubutumwa rero nawe Yohana yagurukijwe akaboneka nuko ihanga ry'abisirayeli ryaragisenge ryaguye mu buhakari abari bagiye kwigisha ibyagezwe bari babitaye abari bagiye kugorora bamaze kugoramita abari bagiye kwigisha ibyiza ngo babitandukanye n'ibitari byiza kugira ngo abantu barobanirwe ibyiza
kugira ngo bayoboke agakiza nabo perezida arabacanze abari bateguye kugira ubugira neza no kwigisha urukundo mu miryango nibo barabushenye Yesaya ahanura ko hari undi muntu azoza kugira ngo yongere asubize ubutumwa aho bwahoze izina ry'Imana bicubahiro ubu ni wo munzo wa Yohana mu bugaragwa muzosoma n'ubuvuzi byose pajya 71 ngo hari impamvu Yohana yaje ngo nuko icyatumye aze haba mw'ishengero ry'Abayuda haba mu mutegetsi ngo hari ibibazo bitandukanye byinshi bituma Imana yemera ko Yohana aza kugira ngo abere umuti abico gihe Yesu ashimwe reka tugende kuri ya kantu twavuze ngo ubwo banuzi bwongera kwisubiramo ubwo banuzi bwongera kuzute dusomere muri Maraki 4 iyi nyuza gusoreza ko Maraki 4 umurongo wa 5 dusomere uwo murongo twumve ko handitse Maraki 4 umurongo wa 5 umurongo wa 5 utakisome mu izina rya Yesu haranditse ati mukurikirane abantu neza egome umve nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje uwo munsi uhoraho wambaye kandi uteye ubwoba utarashika soma inganje y'amagambo twumve ndasubiramo inganje y'amagambo n'ibintu umunsi wo kugaruka k'umwami wacu umunsi wo ugeze ute umve nzobarungikirane Eliya komeza uwo niwe gisanganya azosanganya imitima ya base n'iy'abana kugira ngo none kuzoza ngaturize umuvumo urakoze cyane kuvuga ngo uwo Eliya agereranywa na Yohana Umubatizi turaza kubisoma nawe yongeye kandi kubazongera yongeraho ngira ngo mu bantu bakunda gusoma Bibiliya muzosoma igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 3 kubandanya hari ubutumwa bw'amarayika batatu marayika wa mbere yabwiye isi ko abantu bakwiye gusenga iyaremye ijuru n'isi uwa kabiri avuga yuko hariho inzoga yateretswe amahanga yitwa iyo nzoga ni Babuloni iyo nzoga n'umudubi irimo inyigisho z'ukuri n'iz'ibinyoma yateretswe amahanga isi yose ati rero umuntu wese yiyubare ntanyewe umurayika wa gatatu aravuga ati hangira uwundi wakoreye ibyago biramurindiriye ubwo butumwa niwe bwasaba kubwiriza isi kubera isi yose yari yamaze kugwa mu buhakanyi ariko bageze ku murongo wa 18 ngo babone kundi marayika wundi atari muri babandi batatu aravuga ati kirakumva umuti Babuloni bivanye n'uko icumbi ry'abadayimoni bivanye n'uko amahanga yose yanyoye ni ukuvuga amahanga yose yamaze kuzimira yavuye mu nyigisho z'ubuhakanyi z'ibinyoma Yesu ashimwe cyane umuzo wongera kuboneka umeze nk'uwa Yohana nawe banzirizwa n'ubuhakanyi byanditse muri Matayo 24 dusomera umurongo wa 5 utusimbuka wa 11 usome n'uwa 24 handitse gute Matayo igice cya 24 umurongo waho umurongo wa 5 umurongo wa 5 waranditse ati kuko benshi bazoza mu izina ryanjye bati Kristo kuko benshi bazoza mu izina ryanjye bati ni Kristo so inganje y'amajambo twumve inganje y'amajambo avuga ngo ibimenyetso byerekana ngo ubona ko Yerusalemu kuva kwa Yesu umurongo wa 11 yaranditse ati kandi bazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana benshi kuko bazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi 24 yaranditse ati anditse gute kuko bazokwaduka bigira Kristo banzurindire za mbaraga zitatu zigiye kwihuriza hamwe bamwe bigira Kristo nabigira bavugishwa n'Imana bagiye guhuza rero soma 24 kuko bazokwaduka bigira Kristo nabigira bavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza ni kuvuga ngo baje bagiye guhura n'abakora ibitangaza imbaraga zitatu zose zigenda kwihuriza hamwe kugira ngo bazirize n'abatoranijwe n'ibyashoboka Yesu ashimwe abigira Kristo abigira abavugishwa n'iki bakora iki ibimenyesha n'iki kugira ngo bazimize n'abagize Yesu ashimwe iyi si turiko turabamo yuzuyemo abantu basenga ibice 70 nibyo abantu basenga iyo bize ngo hazokwaduka abigira
iyo uze kwigira n'ukwigana abavugishijwe jenda bakarorero mwese nimwazingire mu gitabo cy'ibyakozwe mu mwaka 2 aherekana ngo ukuza kwa mwemwera ngo abantu batanga kuvugishwa muzindi mwabishaje neza mwumvise ngo bavugishwa muzindi ngo bavugishwa muzindi ngo abari aho bose buri muntu wese yumva ururimi rwe bagenzi ute none iyo uvuze ngo wigira n'akararo ntanze mwebwe yatangwa yavugishwe mu ndimi abantu bose bumva umuntu kwawe utona ahagaze gutya ngo RBCTUA ngimana ngiye ubwo rurimi kwisi mvugwa ubwo rurimi kwisi mvugwa ngwini byo muri aya koko abantu bazoshije imana zitiza abantu uri hano yanabesha ibubesha n'abantu bakakugundura umuntu yarabugirwa arabanabesha aravugisha ngo yatewe we usirende abantu tusirende kumenga n'icyuma cy'umutu harike buriya jana yakurikiranye ibinuma abantu bigira bagugishwa kenshi bakorera kuri alfabe izi ndome ni ABCDEO IUB baguma muri izo ivyo batita kwigana Yesu ashimwe wabakora ibitangaza kwisi abantu baza kugura ibitangaza muri Nigeria idini rimwe aho umugabo ari akora ibitangaza akomeye ngo afise urusengero rusenga abantu barenga 60 iyo nicaye afise ubushobozi agisuku bose arabaduza mukaduga mwisi mukava ku ntebe gica mu kirere abamani mukamanuka byose bitangaza by'Imana bizokorwa abantu tumva ko ngo turazura bapfuye none turabapfuye ku mbanda tutataranguye ku mbanda ubu muri hanyuma wegere umaze kuzura bambara kugira ngo abantu nuko abantu bakwiye imihanda yose ubwo buba abantu Yesu ashimwe uba abantu abantu bahinduye ibicuruzwa imirongo yose iraduye iradandazwa umuntu asoma imibabaro ya Yesu akayikuramo umutahe Yesu yarabambwe abantu b'Imana muzane gahaye muzane imbere ya Yesu none Yesu yarabambwe n'inkoko bipfaniki kuko abazokwaduka ni benshi kandi bazimize bangana iki benshi umuntu amasengesho aracuruzwa amasengesho hari amasengesho ya 5 aya 5 hari ayira 1,000,000 abantu rero bagize ingorane n'abakene n'abamutse abana uri bagomba ingorane abamutse abana n'icyo tubasengere bashobora guha n'ibashira muri 200 abukene abakuriya kuri benshi rero abo bagwiriye ngo tubafate n'ugiye kumujugunya abantu rero bakunda amahera muzarana n'atari muri abapfumu wese y'ubazi umupfumu usanga afise akarago kaheze ukagenda kumurondera ko amahera y'abapadiri neza zo gushaka muri abantu batanga imigisha nayo batagira ibujumba nigeze ku kibazo cy'ugiye kimwe abonekamo undi mugore yagiye gusenga umugore agiye kurondera amafaranga afise ibireni batamubwira ngo ubu sibeni umuvuzi mo kimwe ngo yite rero ndetse biratiyo watunga bazosanga n'abazo zibiri ati ngiyi ngaha barayitora ubufise ikinyanguru ubufise moto amafaranga abufise ikibanza baratanga umugore yindi kuzibiri hayiraboneka irashitanga kwa umugabo wagiye gukora kwa yagiye kurondera ngongeza kandi yagira kabiri agafisanga ahitamo ayataho na yaje ngira shomba mabuye atakatika kugenda neza kumbi shomba pasiteri amajyagera mu yashanga abana baronza ko imeze bite ko abana uheruka mu bitaro mweka rero yayo ni ko mu rumenga na wita kora wita muje nayi kanze wita je kuzanye wugire muri yayo imana kugenda uze kumenya polisi bamutaka polisi bageze ati umugore wanje bakoze abanyanga n'umuntu imodoka zirayitwara yo wayisize na yayi pasiteri pasiteri mu telefone ati imodoka iri yayi imana yijane nayo polisi ngaho bashoje ko polisi ati poli imodoka yawe utwaye hanyuma iyo mana iracakuza mu gipolisi baze makuru iracakuza ibaze mu gipolisi ati imodoka nyuma yashyize hehe abantu basigaye bakora amanyanga abantu bakatangira impamvu abantu basigaye bubaka isengero umuntu akubaka urusengero rwigisha n'ibitari kugira ngo indirimbo agahiga abarinzi akabakota kugira ngo aronde ikarya
iyi si yashashije nako bamaze gutegera ibyo ndavuga iyi si ni ingorane kuko abayuda bari bararushwe n'ikindi y'abayuda niko n'igihe abantu bamaze kurushwa n'inyigisho z'ibinyoma reka nabaze gatoya mwese leta ikanda bakorera kuri leta no muza kubyumva neza leta kubera abantu batanga amatagisi n'amakori ikabona ko nabo bagira icyo bakora ibiri bakamabarabara yubatse n'ibitaro igatanga mituweli mbese nimufise mituweli kugira ngo ibagabanirize ryaterambere rigere ku munyagihugu biragoye kumva idini cyangwa ishengero riba riteye imbere rikubaka ibitaro ababyubatse aribo bizera baryo ukuntu biza kubagirira akamaro kugira ngo bigaragare neza ko ari iterambere ry'ishengero ry'iterambere ry'umuntu none niba temwe ibisi dini mwubaka ibitaro hanyuma abizera banje shinga bahindituwere kugira ngo nibaza kwivuza nibahura n'abandi batizera kumwe bagabanyirizwe ibyo bitaba ari iby'ishengero cyangwa ari iby'umuntu iyo yahuye abakozi ba leta bavuze mituweli bifata abanyagihugu bavuga ati iterambere ry'ijyanye n'iryakozi ba leta mugane kizikuru umupasiteri umwe n'abagira ati none ko mwubaka ibitaro bijya bitaro ni iby'ishengero kandi ni iby'umuntu ngo ni iby'ishengero none bitera abanyu bavugwamo ko leta izitangira impapuro bwa ntawe nikora mwebwe muramutangira impapuro bwa ntawe nikora mu bizera abanyu abandi bakeneye baza kwivuza yesu ashimwe wumva hamwe imyanije hagati ya leta n'amadini niho twari ihemije tuzikora leta ko ntihari ko imigambi myiza none ko yibuka kandi impapuro za ntawe nikora mwemishe amashuri ibitaro abantu bakazaguma bubaka umwanya n'umwanya abantu imigongo iteramaze kugira ingorane iyi si abantu bahindura ubudandaji ibyashara ibintu by'imana yesu yaramutse muri Matayo 10:8 genda musenge abadayimoni mukize abarwayi mubihere ubisa mutangira iki ngaho komeza imbere tugire kwihuta n'ingoga wamaze kuhagera zingura abaroma 13:10 n'imvune 18 kabisoro ubuzima bwa Yesu hanze ati ariko rero data ndabinginga kwitegereza abazana ibyo gutandukanya n'ibitsitaza sawa mudahura n'ibyo mwize mubazibukiye cy'umwami rero bameze batyo kuko bameze nk'uko umwami wacu Kristo atariwe bajakariye ariko ninda zabo uwo bazakanye ntabwo ari umwami ngo n'ikigaye mwari inyuma kandi mubonesha imitima yaberana amajambo meza n'ibyo kubanezereza sawa gomugezega zingura mu gitabo cya Mose 3:9-10 ngo mu gihe cyari se kugatera ngo wubake insengero ariko nizo kwigiramo abanyagihugu komeza imbere usome turamugorogo Amose 3:9-10 handitse gute nimwamamaza ibi mu ngoro zo muri Ashidodi no mu ngoro zo mu gihugu cya Egiputa muti nimukoranire ku misozi y'i Samariya murabe imivurungano iriyo uko ingana murabe muri iryo sengero zo muri Ashidodi imivurungano iriyo uko igeze ute komeza n'ukuntu muzuye agahazo kuko batazi gukora ibitunganye uko ragize mwirundaniriza umuryango n'ubwambuzi mu ngoro zabo n'ubwambuzi mu nsengero zabo bumwirundaniriza umuryango n'ubwambuzi mu nsengero zabo ni kuvuga ngo Imana mu mugambi w'ubutumwa bwiza ariho tuza kwiga ntabwo yari yarashatse ko abantu babaho nuwo ngo iyi si Imana yashyizeho ibiriho ku isi y'Imana abantu basabwa kuba kugira ngo bagiriho kandi wabishyizeho Imana Yesu ashimwe ega niba abantu ngo duhereze Imana muri Matayo 5 Yesu avuze ngo uwo mwabihaye ari hanyuma y'abandi nicyo mwagizere nzingura w'isomo ushaka Tito 1:12 Tito 1:11 hari umurongo Tito yavuze numvise ukomeye cyane kugira ngo tugerere ku musozi w'icyigisho wumve impamvu Yohana yongera kuvugwa muri kino gihe cyacu cya nyuma Tito 1:11 handitse gute handitse ati yego bakwiye kuziba iminwa
kuko hari imiryango bagurisha igaremereye, kuko hari imiryango bagurishije ikaba yarahengereye, bigisha ibidakwiriye kubw'inyungu mbi, bigisha ibidakwiriye ariko baronka bagomba inyungu mbi. Yesu ashimwe. Ega abantu hano no muzi turi ku isabato, no muzi ku isabato, ariko hari abandi baruta gusenga ejo umunsi muwita gute mu Kirundi? Ejo muwita gute mu Kirundi? Ejo bahisanze bahita gute? Kuwa Mungu ni Kirundi, kuwa Imana umunsi wa Satani ni uwo. Iyo uze mu munsi w'Imana umunsi wa Satani haruriho iminsi yose ni iki? None umunsi w'ejo ni waryari izina niryo rero. Mungere mu Gifaransa bawita gute? Amiti Gifaransa dimanche ni. None ngomba rero kuvuga gute? Abavuze Icyongereza mu Itajari. Sunday muchongere mu muco indimi Sunday. Ngomba ubu izina riri. Mu Kiswahili wita Jumapili. Jumapili ku munsi wa kabiri cyaraho. Ubone umunsi wetu nikijira ndikizina. Imana yisho umunsi girindwi iki ko muvuga neza. Iki isabato kugira ngo abantu bose baruhuke, byanditse mu kuva 18. Gatolika mu gitabo cy'ubuzure bwa kera n'ubwo n'ibyo z'ijana 35 haranditse ngo ihindura uwo munsi itora ukurikira umunsi w'Imana. Uwo munsi yarahinduye ngira ngo abantu baraba ku isaha umurabe isaha indi handika bingahe kimwe hanyuma ndukangahe si kimwe si indi ni kimwe hanyuma sahihi umunsi bafashe kimwe bagihindura umunsi ugira kangahe w'indwi. Uwo munsi ugira indwi basawurira izina mu ndimi zose mu mpigi izina. Warabuze Kirundi, uburi Kiswahili, uburi Cyongereza, uburi Gifaransa. Babaza Bongereza ati ni wewe wita muri Sunday izuba day n'umunsi w'izuba n'umunsi w'izuba ngomba bisa. Babaza Ufaransa mu dimanche none ibiti gute yavuganira. Babaza mu Tanzania tumwe mu bitatu ngo tuyita Jumapili ni cyaro ku munsi wa kabiri. Bageze mu Burundi barawuzira muri kuwa Mungu ni Kiswahili. Ariko abantu bakwiye kuzindiki kuko bigisha ibidakwiye barondera iki inyungu. Amategeko y'Imana akwiye kwigishwa uko babigenza kose. Umuntu avuga ko yokura amategeko y'Imana ngo yayimbiye basa n'ugomba gusengura abantu bazi gusengura sisi ko mutakubyumva gusengura babizi icyo kindi ko gusengura abakizi mu ruzira gusengura rero bisebye bari ntawe badoze n'abarozi barozi niyo bumva gusengura no kudaha amazi yakura mu bwato basubita mu yandi igihe ubwato buri kuburemba ku kiyaga. Ni nuko gufata rero abantu bacu bagenda gusengura cyo kudatanganyika ngo barukamye buriya Uburundi na Kongo na Tanzania batoye indobo bovoma Tanganyika bakayikama. Uwo rwakora kuri amategeko y'Imana kwanza byari nibaza amategeko bako yakuyeho namwe yo ku musozi Sinai mbere ati Imana yataha yashashije ngo biseni bari barashatse kumenya babona ngo bose ngo yamaze kwabumva ni upfikura n'Imana iyo Mana itaza ngo ibonane wamuduhenda tunategeko nako tuvugana ngo uri kiki Imana ndarabyumvira ngo ntango n'umusize cyangwa amategeko y'amagara munsi ni kuvuga cyo bishije bagatana n'umesure muduge turatakuhura ahantu mu materaniro nze kuyagana n'abakibasha buri wese ndaza kuyibona bari n'urubyibushye atakuraba bano bose baramesura baritegura baraduga singayi mwumva nibibuye gusa uwo musozi n'uruguruye barazamuka azamuka nabo baduze bagezeho Mose abwira abana ati muhagarare ko byasaba kwatakwegera umusozi wa Kiva byasaba kwatagusunikana akarimbi barasubirwa akarimbi barahagarara
abantu kumara impande zose bone mbura amajahe baramba ukuntu yavuye ngo umuntu azakuza ngo muri abo mwemba turukana watanatana nango shangariya barateka ngo mukunze kwa yamana Yesashire ukunze kwa yamana kuza mu buryo bukomeye ngo batangura kumva nyamugigima ine nyamugigima abantu ngo bicara hasi atawabwire ngo mwicare hari ukuntu abantu babwira ngo icara ngo tasi nicara ngo mu mapakazi nyamugigima iravuga abantu bose baricara ngo batangura kubona imirate n'ibitubaga abantu bose bashira amaboko mu mapaka abantu iteko rya mbere ritanga tubasa rihera ijya kabiri sibiri abana tugitegera vuba ijya gatatu basa n'abahetse bararindira kimwe ngo bapfuye kuba imana irangiza irya cumi ngo bamaze gatatu Mose uzohora utubwira ati ibisigaye baza kutubwira ntiyakubwira ubwo bafite ubwoba aya niyo bavuga ngo warakuyeho Yesashire aya niyo bavuga ngo warakuyeho kwanda byari kemunda kwiyumvira mbega ngo imana yigisifuta ati abari mu isi bose ubu kavuga ati rero mwese nkeneye ntagire umuntu asubira kwituma ku isi ntagire isi niyanjye ntagire umuntu asubira kuyituma mwe munamutse muyajyana hejuru icyo gusa rero mwebwe igihano mbahaye uwituma nawe irashira ube wumva aho nawe ugomba ukayashyira mu kagunira wumva wayagerana igihe kingana gutya abantu ariko umuntu atahinga ubugari muri byabo yanditse ngo tuvuge inkingi ijya ngo tuba ngo nta mana iraba wowe ukuraho amategeko y'Imana wowe yakuraho kwanza n'aya leta nta muntu aberewe kuyakuraho inama zirakorana zikahinyanyura wowe y'Imana yayindi iri ahantu ata muntu amenya reka ayo mategeko asabwa kubahirizwa niyo mpamvu no munsi n'umunsi w'isabato Imana yaruhutse isabwa ko abantu bose baruhuka byanditse mu kuva 33:17 ni ikimenyetso Imana yashyize ku bantu bayo izina ry'Imana ntaducubahire rero nicyo gituma kitiramuze ngo bakwiye kuzizwa inyuma kuko hari imiryango bagushyize n'igishida cyo kugiyu inyungu hari ikindi kintu abantu bakwiye kumanza kumenya abantu iyo babonye turi ngaha ntaraza kuri Yohana babonye turi ngaha bamwe baragwa mu rujijo kubera kiruhuka isabato n'abadive bakaruhuka iki isabato bamwe ati none tubatandukanya gute kandi nibyo twebwe twavuye mu badive twasoze tuvuye mu badive bakavuga ati none bimeze bite abandi bati oya ati none ko twebwe nk'abadivantiste ariko Laodikiya niryo shengero ry'indwi rya nyuma none mwebwe mu shengero ry'umunani abantu bakagwa mu rudubi Yesashire ntibyatumva ko turi kwigagira ukavuga ngo abantu tubizogeza ubu buzisiraho mu ntambara ikomeye y'ikinyarwanda 390 ikigo cya 76 handitse ko abadive n'Abisirayeli ifoto n'imwe kugira ngo mubyumve neza rero urakoze cyane kugira ngo mubyumve neza nagomba guhagarika abantu mwihajya kugira ngo n'abantu bahora badutekeranya haba n'abantu batumbiye biva niyo biga abantu 8 hajya bahagarara hajya imbere hajya kugira ngo ngomba abantu 8 bahagarare hano imbere muze muhagarare hajya ntubabona neza hanyuma kugira ngo abantu batahora bumva iyo biva niyo bijya kugira ngo abantu baba n'abantu badukurikirana hatandukanye ku isi abantu bakunda kutwitiranya n'abadive abantu bagate n'umwe muboneka hehe bigenda gute nta bintu bibaho Imana itabizi
twasomye ko Icahozeho Nico Kizongera Kibeho. Muhagarare hano murahari murabe kwa umunani munabe kwa kwi munani barakwi munani habuzumwe umwe gutari batatu mukurikirane neza kano gasheni ni keza. Okay, wewe wanyuma uyu wanyuma okay, abasigaye murabe hariya mwemwe murabe hariya. Yesu ashimwe. Nagomba mukurikirane neza abantu bakunda kwistati none mweho ko mu rugi sabato abadivati twebwe nigwe twatoranijwe turi Laodikiya n'ishengero ry'indwi ntajye umunani rigirande. Namwe ndabona byabatangaze kubona abantu n'indwi mugabo hari n'undi munani hagarara bino ufise igitabo cy'umurimo wa Gikristo akinyegereza hano hagatoyi. None rero mu byeshiwe Yohana muzoze nguruke cya kabiri. Mpera Obedi mu mpera hajya araza kunsomera. Hari amashengero indwi. Uko ndanze nasoma rimwe umwanzi aravamwo. Hari ibyo bita Efeso uriye wari imbere nagende. Efeso yarakoze irakora umurimo wayo kugera mu mwaka w'ijana riba yashoje yarangiza ibikorwa cyane. Akurikiraho Simuruna nawe n'ugende warakoze kugera hafi mu mwaka wa 300. Asigara Perugamo nawe n'ugende nawe uragezweho. Ngaho asigaye Tuwatira nawe n'ugende nawe warakoze. Umurimo asigaye umuzuko wa mbere n'uba na uzozuka. Asigaye Tuwatira. Oya Tuwatira n'ugende. Oya nije ni Sarudiya. Uriya ni Sarudi. Hasigayeho Philadelphia. Inde nawe n'ugende mwegume ngaho rero. Nimugume ngaho. Urira Laodikiya. Nituramenya rero kuko iyi ni migwibiri. Nisaba kugaragara. Araza kubonekamo. Yohana Umubatizi habonekamo n'ihanga ry'Abayuda. Yesu ashimwe. Iyi Laodikiya niho riza kwiga neza. Igitabo cy'ibyahishuwe cy'ikirundi papuro nibaza nigwa 35 cy'ikinyarwanda 35 mamanze basobanura Laodikiya imeze gute. Dusomera amajambo. Reka dusome. Haranditse ngo ibyerekeye igisagara cya Laodikiya ubwaco. Ego. Cyubatswe na Antiyokusi wa kabiri. Sawa. Wa wundi yatandukanye n'umugore w'iwe Laodike. Sawa. Agacura umukobwa wa Pitoremi yitwa Berinike. Sawa. Yiyibutse twibutsa ibyo twasomye muri Daniyeli 11:6. Sawa. Haranditswe ati igisagara yakitiriye umugore w'isezerano. Paranditse ngo ego cyari cyubatswe ku iherezo rya yanzira nyabagendwa. Icyo gisagara cyari cyubatse ku iherezo ya nyanzira nyabagendwa aho ishamitse kabiri. Rindira gato iyo nzira ngo yari ishamitse kangahe? Ni babiri. Komeza. Ni kuri iryo shengero niko n'ishengero ryacu ry'abadive rigeze ku iherezo ry'uruhererekane rw'ibihe. Yigeze ku iherezo ry'ibihe. Imbere yacu hari amayira abiri y'inzira. Imbere yacu hari amayira abiri y'inzira. Sawa. Yesu ashimwe. Imbere yacu hari amayira ngahe? Muri ndaho ni muri Laodikiya hari amayira ngahe? Abazokomeza imbere banditse ngo bamwe bazorangurwa bagende kumugwa abandi nabo bahere muri inosi. Kuri iryo shamikiro rero Yesu ashimwe. Hari abantu bazota inzira abantu boye gukomeza kukuriya muramubona mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya umuzingo wa 4 n'urupapuro rw'1151 handitse ko abagorozi bazotwara ubutumwa bwa marayika wa gatatu bariko basobanura mu gitabo cya Yesaya 58:12 ngo kandi
amazina yabo bagorozi yanditswe mu bitabo byo mwijuru ko ari abagorozi abasibura inzira jija mu ngo n'abazibira ibisoko. Yesu ashimwe. None bageze kuba dive nsomera mu gitabo cy'ibyaduka 52 bageze ubwo bavuze ngo ari inzira zibiri, hari abazohera muri inosi n'abandi bazogenda ku mugwa wera. Somera ningo gihute. Aranditse ati egome ku bantu bishimira umuco wabo, ubwo n'uyu nganda murate n'uyu nganda ku bantu bishimira umuco wabo nyamara bakaba badashoboye kuwugenderamo. Egome Kristo arababwira ati ababwira gute? niyo mpamvu mbabwira ko ibitangaza byakorewe hagati muri mwebwe iyo byarakorewe i Tiro n'i Sidoni, ego baba barihanye kera. bakambara iki? Bakambara ibigunira, sawa, bakisiga ivu, sawa. niyo mpamvu mbabwira ko ku munsi w'urubanza i Tiro n'i Sidoni hazohanwa igihano cyo kwihanganirwa kuruta icyanyu. Egome nawe Kaperinaumu, nawe Kaperinaumu, ubusobanuro n'abadivanitse b'umunsi w'indwi. aho nawe Kaperinaumu abadivanitse b'umunsi wa karindwi bakiriye umuco mwinshi, mbese aho muzoduzwa mugezwe mu ijuru ku byerekeranye n'amahirwe. inyishu ni iyihe? Oya, ni oya, ahubwo muzomanurwa mugezwe mu kuzimu mu bapfuye. abadive mare barabaje ati mbega abadivanitse b'umunsi wa karindwi ubona bazogenda mu ijuru bivaye n'ibyiza bakoze bamenye umurimo n'ibyintu ngo n'ubutumwa bahawe ariko ntibabukurikiza. Marayika aravuze ngo yaye ahubwo bazomanuka ikuzimu bapfuye. Komeza imbere bitangaza, komeza. Paranditse ngo ibitangaza byakorewe muri wewe, ibitangaza byakorewe mu badivanitse b'umunsi wa karindwi iyo biba byarakorewe muri Sodomu, iyo bikorerwa muri Sodomu na n'uyu munsi bikiriho, na n'umunsi kiriho. Yesu ashimwe. amen. Tuko turajana zingurura 179 byarwa byo minsi y'imperuka, utugenda umurimo wa Kristo paja 48 hanyuma dusome indi page kugira ngo turekure bano bantu bari hari imbere. 179 hano handitse ikintu cy'ukuri, ibyarwa byo minsi y'imperuka 179 ikintu cy'ukuri atari ikinyoma. nuko abo badivaniste b'umunsi w'indwi bibereye munsi y'ibendera rya Satani, bazotangira banka kwizera n'imburi n'amajambo abahana ari mu bihamya by'umwuka w'Imana. igereze ngaho mu gitabo cy'umurimo wa Kristo sirinda kubasoma ndabaha ipaje, ni ipaje ya 47 48 handitse ngo ishengero ryamaze gutera umugongo umutware waje, niyo mpamvu n'abateye umugongo. risubiye mu Egiputa ribyiyemeje, risubiye mu Egiputa rigizende ngaho we genda ino, we nujane genda ino, ntabwo ujana abandi we guma ngaho. risubiye mu Egiputa rigizende ribyiyemeje, niho ujana abandi bagiye Siyoni. zingurura igitabo cy'abami n'abahanuzi 346 kumve 346 abami n'abahanuzi. Reka tuhagere tuhasome. Ego haranditse ati ubwoko bw'Imana bwasigaye buhagaze arabagorozi imbere y'abatuye isi. Ni kuvuga ngo ubusigaye buhagaze n'abagorozi imbere y'abatuye isi. Komeza imbere, komeza. Haranditse ngo mugomba kwerekana amategeko y'Imana ariyo rufatiro rw'ivugurura. Ni kuvuga ngo amategeko y'Imana yakwiye kugaragara ko rufatiro rw'ivugurura cyangwa ubugorozi. Yesu ashimwe. Ngaho n'ugende ubwoko bw'Imana bwagize nte. Abantu rero batwitiranya uku niko byahanuwe. Kubera iki rero? Zingura mu nama z'igitorero ihute, inama z'igitorero umugabane wa 2 252 kugira ngo tuze kuraba Yohana yongera kugaruka. Ihute n'ingoga 252 mukurikiranye kino ino page niyo kubahereza icyumba cya 32. haranditse ati hariho ingorane zirenze uko twibwira. Ni ngombwa twebwe badive hari ingorane zirenze uko twibwira, kuko abigisha bacu bazoca mu bimeze nk'iby'Abayuda. kuko abigisha bacu b'Abadivantiste bazonyura mu nzira imeze nk'iy'Abisirayeli.
n'abahinga komeza imbere bagakurikiza ingeso n'imigenzo baraca guhuza neza n'abahinga komeza imbere n'inyigisho Imana itatanze biraza kuzura neza komeza imbere bamwe bakagundira ingeso za kera bakagishikamaho bagakunda n'ibyigisho bitari bimwe bitagira umumaro igereze gaho Yesu ashimwe twumvise ko abagize bazonyura mu kayira k'abaki bazigisha ibijyanye bitari byo bindigamo imigenzo Imana itigeze igirane itanga abaciyeyo murabona hari imigezi itandukanye bakora ibintu bimeze nk'iby'igisilikare gukora amadefi ibintu zitagiya zagaruka kwitirira imigwi y'imihari amasabato n'ibindi bitandukanye za kanoni kwigisha inyigisho zitaboneka mu byanditswe byera namwe mubizi nyinshi ibyo byose baravuze ngo bazobira muri aho kayira none bamaze gukanyuramo rero hazoba hakenewe iki zigura ibyaduka byo mu isi y'imperuka urupapuro rwa 67 tugana ku musozo 67 bisubijana 96 muri ibi bihe byacu rero urangiza kugaruka kwa Kristo Yesu agiye kugaruka agiye kubicu cyane igikorwa gisa n'icya Yohana Umubatiza igikorwa mu gisa n'icya hariya icya Yohana Umubatiza komeza nicyo kigomba gukorwa manzi rindi igisa n'icya Yohana Umubatiza tumvise ko Yohana Umubatiza yahise asanga idini ry'abayuda ryagize abigisha barataye ibyagezwe basigaye bashinze ibibereye basigaye abanditsi bandika ibigirane ibikorano kugira ngo buzure abasigayewe abakene abari barahawe amategeko y'Imana ngo bayigishe baravuze ngo basuzuguye ibyagezwe ku maki ku manyama maze batangura guhindura abizera babo ibyo kurya tumvise ko niyo hageze amatora ngo ntibari bagikurikiza ubuyobozi bw'Imana ahubwo leta niyo yabashyiriraho ubuyobozi Yesu ashimwe ibyo byongera kubirinduka kubera Isirayeli igereranywa n'abadive uko kahise kagenze nuko gahunda y'amatora y'ukuntu baza batoresha na leta nibashyiriraho nibashyiraho gahunda birasangiza bavuze ngo banditse ibigoramye inama z'igitora ati abadive bariko bigisha inyigisho Imana itagize baravuze ngo hakenewe Yohana Umubatiza Yohana yari Umwisirayeli ntiyari Umwisirayeli se wiwe yasengera mu rusengero ntiyasengera mu rusengero ni ngombwa umugwi uzobwiriza ubutumwa buheruka uzovuye mu kigihe kuko ubuhanuzi butakonezera neza niyo mpamvu batubwiye ngo Laodikiya Imana ntiyari ikwiye gushyiraho irindi ry'umunani kuko Laodikiya ishobora kuba mu nzira z'igahera zibiri baravuga ngo ni marayika wa gatatu kubera hari uwundi yagiye nyuma bari bazi ko ari batatu hazi yundi agira atishwe izina ngo agira kane cyangwa gatanu yitwa marayika wundi avuga ngo iraguye Babuloni kuko amahanga yose yagize yayo Yesu ashimwe iyi si rero kuba yuzuye mu nyigisho z'ibinyoma abantu bakizera ibitari byo niyo mpamvu Yohana Umubatiza asabwa kuza izina ry'Imana n'icyubahiro ubwo nibwo butumwa bwa hano muri Matayo 25:15 ko ubutumwa bwiza buzobwirwa imigabane yose y'isi byari cyo Teshuro 14:6 ko bisabwa kubwirwa amahanga yose amoko yose n'indimi zose impamvu usaba kubwirwa amoko yose iyi si Satani yarayicuritse ayishyiramo inzangano z'amoko kugira ngo abantu batumva ijambo ry'Imana iyi si yuzuye mu moko yuzuye mu ntara yuzuye mu ibihugu biri kw'imbibe isi Imana yayiremye itagira uburimbi ariko isi yose yuzuye ku burimbi Yesu ashimwe Imana yaremye umuntu ariko abantu iryo zina baritaye bararihimbura ubu abantu ntibakira abantu ahubwo umuntu hakuvuga ngo umuntu niba ngo umuntu avuga ngo jewe ndi Umutanzania ni umu apana ntu Tanzania ndi Umushinwa ndi Umubirigi ndi Umufaransa ndi Umuhutu
n'umututsi n'umutwa Imana yaremye umuntu niyo mpamvu usaba kwiga amoko yose Yesu ashimwe isi Satani yaraduheze ijana moko igize mu mazuru Yesu ashimwe uvuye hano kuva mu Burundi none abashinwa ko bamwe mbona bafisa amazuru abyase bose n'abahutu abashinwa ari ibintu Satani yaduherejeje none abantu bose ubwo wacumbwa yuko abantu bose bafise amazuru maremare bose ku isi yose basa bitwa abatutsi ko niba abantu bose babumbara batwa ko Imana niyo yatubumye nayo ni umutwa ibintu Satani yagenderanyuranya usabwa kubwirwa amoko yose Yesu ashimwe cyane abantu imiryango ikigishwa imiryango isaba kwigishwa abantu bakamenya ko muri bihe turimo ari ibihe bya nyuma niyo mpamvu Yohana ngo yaje ari igisubizo ate abanyagihugu baramubaza ati tugire gute arababwira ati abantu mwari kubyanyu ni muraba badafise mubafashe iyi si yuzuyemo abantu bikunda abantu babana umuntu akabana n'umukene akambara impuzu zimwe akazita kandi abagenda gusa bahari impuzu bageze mu mavarisi abagenda gusa bahari abantu kubera umukene bwinjiye usanga umuntu kubera kubyara abana benshi umuntu bivaye nuko nyene atari mu gihe cy'amajyambere cyo kwibaruka umuntu akabyara abana benshi nagenda no kubashira abana bakabana benshi ubukene bwinjira mu ifungurwa ubukene bukinjira mu myambarire ugasigara umwana umwe uronka ibutura ubundi ukabura umupira ugasanga umwana yambaye ibutura agenda uyindi hejuru ubundi akambara umupira rero ukabamo n'ibutura none ugasanga abantu bafise imyambaro myinshi niruka ati niburi reka muri za mpuzu ndamuherekeza ino uko abantu baranyirasisisi ari nawe ndafise uburyo za mpuzu muri umenga zataye igihe zihereze mugenzi wawe amerere nabi azogushira ubwo nibwo butumwa Yohana yazanye aravuga ati ubwise bapfunda gahiga nyene abiri iyo mpamvu n'ibyatozurana nibigira kino mashikanwa nibyo gufasha imfubyi n'abapfakazi byanditse mu gitabo cyo gusaba bw'egezi 12:29 Imana yari izo dutangana abakeneye ko tungana ntigicoboka yashyizeho abakene ishyiraho abatunzi ishyiraho abakozi ishyiraho abakoresha ishyiraho abaganza ishyiraho n'abaganzwa abantu bose ntabwo Imana yabashyize mu buryo bumwe niyo mpamvu ubutumwa bw'ibyo bugeze mu miryango burabwira abana ati ngo ababyeyi bukabwira ababyeyi kurera neza abana aho usigaye ubona umubyeyi umuntu w'umumama w'imyaka 50 yambaye ibitura none umaze kwambara ibitura umuntu w'imyaka 50 abana bazambara gute ko bazambara y'umunsi y'ibitura Yesu ashimwe cyane ugasanga umusore umuntu w'umugabo nawe ngo yambaye ipataro yayimanuye yefo y'igisusa umuntu w'umugabo ubafise rero ko bakazara abasore bashobora bari bisi iyi si ingorane bisaba aho Yohana yongera ngo niwe gisanga yuko byose bimara kikane agasanganya imitima y'abase n'iy'abana Yesu ashimwe cyane niyo mpamvu ubutumwa bwanyuze hano bwerekeye mu burezi buterekera mu bukristo kugira ngo abantu bongere bagaruke uyu Yohana agarutse ntabwo yari hano arabwira haba batware ati umwe n'ingeso zanyu kugira ngo umusaruro bumbe ntimurenganye abantu uwo abantu basigaye gusida ndende umuntu araguha akazi akongera gusaba igiturire kandi bagiye guha akazi umuntu aravuga ngo nibwo mbere y'abakozi wari ko manze musoro niko ugiye kubahemba bagusororera gute abantu basigaye bakunda amafaranga asangana ingorane abantu usanga umugabo n'umugore bashwana abagabo n'abagore basigaye bishuzanya umugabo akije umugore w'umufite 5 umugore nakiraduhisha umugabo nawe ufite 200 amadeni maze kwinjira mu muryango uguma bizohera hehe Yesu ashimwe abantu n'inyigisho z'ibinyoma zaramaze kuba karanga abantu barazimira abantu barije ahantu hatandukanye abantu bari gucano abandi bagaca ngaha abantu barabutunga bukiro ubutumwa bwiza niwo gutyo kuvura isi kugira ngo abarushe baruhuke Yesu ashimwe cyane kugira ngo abantu bongere bagarukane hamwe urukundo rwaheze Bibiliya ivuga ngo urukundo rwarushijeje ruzotimba kugira ngo buri wese mu mwanya ahagazemo ahagaciye mugenzi we iyi si yose twese turangana ariko nubwo tungana dusumbanye mu mpano ntawe uruta uyundi iyi si abantu bayigizemo ubucuruzi bari mu bucuruzwa ariko bazokorera zira yoyo abantu badandaje bagakorera ubusadibida uwa kabiri biri hazi tuza ku musozo abantu ngo bazoza kwibuka ko ubutumwa bwahozwe buca hano ngo hageze mu gihe bihana ntibishoboke ibyo byanditse mu gitabo cy'Ubuseruka
urupapuro rw'amajana 249 tugiye gusoreza nadusomera amajambo kugira ngo babashitsi n'abandi bariko mwumva rino juri riva hano kugira ngo nabo Imana ibahe kuzaba mu nzira ya Yohana izina ry'Imana ntabwo cyubahiro ngaho dusomera amajambo tugera ku musozo aya majambo niyo tugiye gusorezaho ngaho dusomere isuri y'amajana 96 abandi cyane abizera n'ishengero babonye umuco kandi bakaba baremejwe ariko agakiza k'imitima yabo bakaba bakaragije abapasitoro baramaze kukagiza abapasitoro ku munsi w'uhoraho bagasobanukirwa ko ari nta n'umwe yari gushobora kubatanga imitungo y'icyaha ku munsi w'iherezo w'uburake bw'Imana ibyago bw'ibyo yuko birasukwa ngo abantu n'abazosobanukirwa ko atatungo y'icyaha cyangwa gishobora gutangwa ijwi riteye ubwoba rizokumvikana rigira riti ijwi ngo riteye ubwoba rizokumvikana rivuga riti ndazimiye iby'iteka ryose. Yesu ashimwe mu bihe biri imbere uba amahoro aracyahari bibiribwa ngo birangiye igiye kuvuga kandi birangiye niyaba nta muntu umwe azokwirana ngo bishoboke nubwo mubona isi abantu bari mu mutuzo umuntu aragenda yidunda agendera dunda ahata hose umuntu agendera byimba iyi si igiye guhera abantu bariko bayibona hari igihe abantu bazobyuka mu gatondo buri wese umutima wamaze gukuka. Yesu ashimwe ubu nyine ubu mwumva mwese mubona mu kirere hari ibintu bari bitambuka wibaza ngo abari mu kabari bose uko twaza nagushoboye ubu mwabana muteye bitambuka gusa bitambuka mwese mubona mu wese yegera ngo mbe ngo amaterano mwatambiye sangapi kubera abantu babona isi tuje bakabona barajyama bakabyuka abantu bakigemarira ngaho byo kwizera nacyo bigiye abantu bakabibereye ngaho gusa abantu babwira ati nyamara yawe ubutumwa bwiza mu bwumvirize nyamara amateka y'Imana akwiye kubahirizwa ukabona abantu bagira ngo jewe ngo ntumbaze hari igito cyo kurondera mu gitabo cya Mose baranditseho Imana izomanza gutera inzara witeze mu misozi n'imihumi ngo abantu bazorira ngo bagire gusonza barondera ubutumwa butagishoboka niyo mpamvu abantu bavuze ngo niba yuko abantu bagiye mu rutunzi rw'amadini abantu bakanyagira amakuru atandukanye bakanga ubutumwa ngo mu mpera z'umurimo w'Imana n'igihe ibyago bitaba biko birasukwa ngo abantu bazobona ati yo dukunira zini ati tujye barambwira ubutumwa kandi burya umutima wanjye rero aranditse agatanya ngo abapasiteri komeze imbere wumve gatoya aranditse gute aranditse ngo nibwo rero abantu bazoba bashaka gucagagura abapasitori babo abapasitori imipango batema abapasitori babo kandi bakaba barakiriyeho iteka ukuri bakaba baragize ngo butumwa sibwo komeza bose bazakora ishyirahamwe kugira ngo bagwe nabi abapasitori abantu bazoba amanama muvuga ngo b'abapasitoro buri wese atora imipanga uwundi atora ikinito uwundi atora icumu uvise iwayo itore intambara iriho y'abapasitori n'abizera komeza imbere bamwe babaciraho amateka ashaririye abapasitori b'abanyabyaha bahanuye ibyoroheje bagiye bavuga ngo n'amahoro ariko atamahoro ahari bateye abahumba guhindura ubusa amategeko y'Imana bakavuga ngo ibyagezwe byarakuweho twibereye mu buntu no kurenganya abashaka kuyakomeza nka yera abakomeza amategeko y'Imana bakabarega mu butegetsi bwa kugira ngo babirike ko atari ubugambanya ahubwo ari uko bariko bashyira Imana mu muco ngo noneho mu gihe bazaba biyevye rero cyangwa ubwo abantu rero bahora basenga biyevye hano ababigisha ngo baturira mu maso y'isi ko igikorwa cyabo cyari kibinyuma ngo abapasitori bavugira ko umugara ati mu by'ukuri mutubabarire hajya twavugishwa byari ibinyoma hajya hose bakora ibitangaza byari ibinyoma ngo niho abantu ngo mu byago ngo niho abapasitori bose bazobwira abantu ati burya ega dimanche wari umunsi uzirindwi ibyo bitangaza byose byari ibinyoma hajya hose babwira ngo namara bagomba gukira kurya ngo batira mu maso ya bose ngo ibyo bababwiye byari ibinyoma komeza imbere ngo abantu benshi bazoba buzuye ngo bavuge bati turazimiye kandi ni mwe ntandaro yo kurimbuka kwanyu ngo abantu bazovugira bose rimwe ngo turazimiye kandi ni ntandaro yo kuzimira kwacu maze bazohindukirira kurwanya bungere gito niyo ngo abantu bazovuga ati rero nubwo tuzimiye namwe ntimushobora kubaho komeza
abahoze bashimagiza cyane babandi bakomera amashyi babandi bakora ibitangaza n'abandi b'abanyacyubahiro ngo nibo bazaba bavuma bikomeye ibitangaza byahoze bitamiriza amaka ibitsibo by'ibyubahiro bizomanikirwa kubica nibyo bitorera kubica niho imbugita cyangwa se ibipanga byaho imbugita zahora zigomba kwica ubwoko bw'Imana imbugita zabaye ariko zigomba kwica ubwoko bw'Imana noneho zizokoreshwa mu kwica abanzi b'ubwoko bw'Imana naho bigarukira Yesu ashimwe hariya turacyari kumwe ni kuvuga ngo mubere imbere abantu ngo nibo bazohuriza ku ijambo rivuga ngo iyo nkamenya abantu nibo bazovuga ngo ubutumwa bwavugiye iwacu byanditse muri Luka ngo wanyurira mu nzira zijya hehe ubutumwa buca ku mbuga ngurukanabumenyi kuri Facebook ku ma YouTube ubutumwa bwiza buhurira abantu bwindinga abantu butarimo ubwo gushaka kwiba abantu ubutumwa bw'amategeko y'Imana abantu kongera kubahiriza isabato y'Umuremyi buhanurira abantu kongera kubaka ingo kugira ngo urugo rubiri igihe ritoya ubutumwa bwiza bwerekeza ku magara y'abantu kugira ngo abantu barye neza babone gukorera Imana ubwo bwose butangwa ku buntu abantu bakamutaha amazi abantu akizana nabyo ni ubwiza mu bihe biri imbere ngo abantu bose bazohuriza ku ijambo rivuga ngo ngirane iyo nkamenya Yesu ashimwe niyo mpamvu Yohana yongera kugaruka muri iki gihe cyacu rero kugira ngo asanganye imitima y'abase n'iy'abana muri aya masozera y'ikino cyigisho niyo mpamvu dusaba ngo abantu nawe bavuga ati mu by'ukuri nanjye sishaka kuza muri wa mugabane abantu bazovuga ngo nazimiye by'iteka ryose abantu mubo badakeneye kuba muri uta mugabane badoze netengeye turaho abantu bakeneye kuba muri wa mugabane bati nanjye sitaho mugabane wabo ngo nazimiye by'iteka ryose mu dutsi ikiganza ndabona bariyo abatari bakeya Yesu ashimwe Imana ihimbaze ku biganza byayo ni kuvuga ngo icyo gihe kitaragera niyo mpamvu muri kano kanya ndasaba umuyobozi wa gahunda cyangwa urongoye porogaramu agere hano imbere dushyire ku indirimbo abumva nawe bavuga ati nanjye ndakeneye hakiri kare birarangiye itaravuga nanjye buno butumwa nze ndabusorezemo nanjye buno butumwa nze ndabuvugirezemo nanjye Yesu narangurura ngo birarangiye nanjye mbe mu babandi bavuga ngo ntabwo bapfiriye wa mu mwami ab'imbazi z'uguruka mbere nanjye ndimo hari abantu b'abashyitsi batugendereye bari baje Imana yayoboye bayidegetse mu mayira atandukanye ariko bageze na bati ndabona ko abandi bakiza n'abandi
ubundi muntu afise imitima iragabo ngende ubundi mutima tereka umutima kugira ngo nureke uhari guhenda serekeye natumye Pawulo amutuma ko ngo cyose amahirwe yo kwihana amubwira ngo mubwire ubutumwa bwiza wamaze kumubwira amubwira ukuboko kwiwe n'amateka n'urubanza wowe mutima wari barazi kumusigira akanoti wakimubwira ngo nugende uzabona guhamagara uri byasubiye kubonana hari igihe n'amasaha kuko umuntu agendana n'urupfu hari igihe Imana yakubaritse muri kano kanya amasaha azatinisha ugahura n'isanga ndetse ugiye kubona ubutumwa ikundi nayo mpamvu umutima kugira ngo ntugende ubwira tukabusa cyane rero kubona Imana ifite imbabazi kandi ari nyakivurwe reka dushyire indirimbo ya nyuma kugira ngo na wa wundi yayumenya umutima uri uradijana aho yageze hano reka dushyire indirimbo ya nyuma indirimbo ya 22 y'Itorero Ale manzoba nakina bamba ba wewe tuzongera gute tumesimbere y'umucamanza abonye ibyo twakoze byose tuzokizwa n'uwo munsi tuzokizwa n'uwo munsi reka tuzoba tumwiteguye cyane tuzotsindwa reka dushimire Imana kuba no basatugezemo uko bigaragara turi kumwe n'Imana izina ry'Imana ry'ubahiro. Amen. Turabona abari imbere ntabwo ari bake buri wese afise uko yazi ibigaragaza buri wese biri mutima wiwe kandi buri muntu wese atubwira Imana mu mutima we ariko tutawusanga isengesho kandi bireza kumwuzuza ku Imana iri kumwe natwe izina ry'Imana ry'ubahiro. Ntabwo abari hano imbere ari banyabyaha gusumba abandi ahubwo nuko buri muntu wese afise ikimuremereye. Yesu ashimwe. Turimo turazana buri wese araremera afise ikimuremereye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimwize abarushye n'abizere n'abaruhura. Hariho abantu bavuga ati jewe nari mfite icyo mvuga, niyo hari baduzi n'ibindi barabe kugira ngo mu wundi mwanya
ize kuba umwanya ndabona nabo bariho umwe babiri ndabona batatu sinzi ko hano ndabona ni batatu gusa rero bariyo abafise ibyo bavuga turangije gusenga baca basigara rero reka twese dupfukamane n'abana bari imbere dupfukame rusenge ushize ibiganza hejuru yawe imbere y'ubwiza bwawe data mubyeyi dukunda niwe wavuze ko wicaye mu ijuru uramiriza mu isi niyo mpamvu twegereye kuko turi abana bawe ntabwo cyubahiro amen aya masaha tugeze mu rukundo rwawe rwagaragaye mu mitima ya benshi watugaburiye ijambo ryawe riko mu gitondo tukibyuka kugeza aya masaha tugezemo wakomeze kutwitaho kugira ngo imitima yacu wigaburire buri wese bivaye n'ibimukwiye izina ryawe ntabwo cyubahiro amen ijambo ryawe ntabwo rigira ubusa niyo mpamvu ridakorokera hasi iyo rikorokeye mu mitima haboneka umusaruro niyo mpamvu abagaragaye hano umusaruro w'ijambo ryawe ntabwo cyubahiro amen tugushyize imbere bano bantu buri wese uzi ibyifuzo byiwe n'ibimubabaza n'ibyamunaniye kugira ngo mure mure hariho benshi bagiye kwakira agakiza kugira ngo bakomeze mu rugendo hari n'abandi bagiye bananizwa n'ibitandukanye hari abandi bafise iby'abandi byabananiye kandi bakoresha imbaraga zabo bikanirana ariko mu mitima yabo barabazi hari n'abandi iterambere ryagiye ribasubiza inyuma satani abasubiza mu byo bahozeho maze bongera kwivanga mu byaha abo bose urabazi waravuze ko atari umaze gutakara niyo mpamvu turagushyize imbere y'ibiganza byawe kugira ngo wongere ubahindure gushasha w'abana bawe uru rugendo turimo tugenda tutagaragara n'amaso ariko nawe uraruzi ko urugendo rugeze mu masozera y'ibihe buri wese umwemere nk'umwana twemerwe imbere y'ibiganza byawe ntuhabwe icyubahiro ndagusabye kugira ngo aya masaha y'umurango ubwo dupfukamye hano imbere y'ubwiza bwawe ntizongere ibifoto twongere dupfuka mu bwiza bwawe dushimana n'abera izina ryawe ntabwo icyubahiro imiryango yacu ikomeze ingo zacu satani uko zitera ukomeze kuzirinda uyu murimo wawe ukomeze uviremo abahungu n'abakobwa bawe twese twuzuze umwuka wawe wera abarwayi bari muri barwaye indwara za karande n'ibindi zidakira ubarure mu mitima ubakize nubagire ukitwengere kugeza bari baramaze imyaka myinshi bakurorereye niyo mpamvu bari hano bose buri wese abari urwaye indwara z'umubiri ari urwaye indwara z'umutima buri wese umubere umuganga mwiza aya masaha ibiri imbere byose turabikuragije abateranye nkatwe bari ku migabane y'isi bose uruhe umugisha twese hamwe tubyambaze mu izina rya Yesu amen.